Ove pisme ubijaju. Gotov nam je trening. Dobro jutro. Sad je 28. Uglavnom, digli smo se sad da idemo malo ranije u teretanu. Danas nema svakako škole. Mislim da ovo prvi put uzimam kameru da ja pričam. Mislim da sam prošli put samo trening snimio. I da, napravit ćemo doručak. To vam snimim, pojedem i pičimo sa teretanu. Šta mi je fascinantno? To što su ove pripreme tako brzo prošle da se ja nisam uspio ni okrenuti. Znači, ako da sam jučer krenio snimat, je. To je bilo ne 7. mjesec, je. Sad je već 10. proletilo. Imam čvilju nasred ramena. Kako boli je. Još kardio iza treninga. Včerašnji kardio mi se činio ko da je vječnost. 25 minuta kardija mi trajalo ko da je sat vremena.
Stavljamo BCA. Pogodite od koje firme. Firme najbolje suplemenata. Shop Builder. Daj, nisam vam reka. Ubrzo radimo giveaway u suradnji sa Shop Builderom. Tako da zapratite me na Instagramu. Tu će vam negdje biti. Tamo ću vam objaviti sve kako, šta i kada. Tako da, stay tuned. Osjetim da sam još upaljen od prvog puša, tako da je malo jebenije raditi trening. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Who put this thing together? Me! That's who! Evo nas na kardiju. Još 7 minuta. Gura. Otišao sam na kardio, bez da sam se popiša, umalo sam se na traci tamo ispišao. Zadnji kardio za ovaj tjedan je gotovo. Odradili smo trening malo ranije jutros. Sada idemo kući, znači tek je 10 sati. Imamo doći doma. Doći doma napraviti za jest. Idemo za Sarajevo. Tu ćete dobiti novi vlog. Novi vlog iz Sarajeva. Marija nam trči ultramaraton 24 sata. Tako da najvjerojatnije sad vam još to god malo snimim. Ovo ću odmah izeditat. Kad dođem doma. I da, to je to. Onda snimam poseban vlog iz Sarajeva. By the way, Shop Builder. Uskoro imamo giveaway sa njima. Tako da zapratite Instagram još jednom.
Tu ću vam biti na ekranu. Svi zapratite Instagram za daljnje informacije. Opa, gledajte, žila po stomaku. Da, i vidio sam da 70-80% vas koji gledaju vlog nije uopće pretplaćeno na kanal. Tako da, bacite subscribe u znak podrške. Puno znači vama sekundica da hitamo 1K subscribera. Bacite like.